Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. Dungan nga nagpadulong sa Marian Hall sa Our Lady of Miraculous Medal Parish sa Barangay Kalumpang ang mag-iloy nga Wilfredo kag Evelyn. Para sa ila, importante ang pagpabakuna batok COVID-19. Makabulig na lang sa sa Mayo nga lawa. Saan ka matsyag gusto mo? Mayon. Gusto ko man sa ila, taniya, kung gid sila ya mapabakuna gid, kaya gumasipti sila bala. Hindi sila yung magpati sa mga kahaka. Ilay kagapati sila yung mo. Yung kuti ko sa inyo na ginagda ko gani sila yung kulakatatan niya. Hindi kami daing ko. Ambot sa inyo da. Kung hindi kamuya. Yung kuti kami malakat na kami. Bisan ng mga Pilipino sa luwasang pungsod ang nagpabakuna na. May iban nga wala sang ginbatsyag nga side effects, apang ang iban nakabatsyag sang mild nga side effects. The only side effect that I had is that I just had a headache and an achy arm, but I just took paracetamol regularly. I had plenty of water and plenty of rest, and I was fine after a few days. Para sa infectious disease expert nga si Dr. Ella May de Vinagracia, normal ang makabatsyag sang side effect sa bisan ano nga klase sang bakuna kag kalakip diri ang COVID-19 vaccine. Some would develop the effects, adverse reactions because of this reactogenicity part, no, wherein the person, ang vaccine rather has this adjuvant, no, na component that will help also enhance the effect of the vaccine, no. So it's usually this component, yung adjuvant, connected or attached to the vaccine, which the person would react to, and that is what we call reactogenicity. So may local reaction like may ara siyang pain or tenderness when you touch the area masakit, and then naga-redness sometimes, no, local reaction. And if that local response nga ma-produce sang body mga inflammatory markers, inflammatory mga substances, for example, goes to the bloodstream, the reaction becomes systemic. That's why some patients will have fever, no, headache, myalgia. So amo ni ang mga common nga mga effects nga makita. Some would experience it after the first dose. Many would experience it after the second dose. So kung may ara ka nga severe reactions, may mga tao gid siya nga nag-develop, for example, anaphylactic shock, where this is the severe type of reactions nga nag-cause siya mga nubo blood pressure niya, nag-confusion, no? So then that means nga hindi na siya makabaton sang next dose of the drug. Amo nang absolute nga contraindication nga hindi ka na pwede ka matagaan sang second dose. But for the milder reactions, pwede ka pa maka-receive. So it varies. May ara man niya nga dapat within an hour ma-stay for persons nga nag-develop, may experience sila yung mga allergic reaction sa iban nga mga bulong or iban nga vaccine in the past, no, or may mga history of allergy to any substance, they're advised to stay for 30 minutes to 1 hour sa area for observation, no. So some would develop within that period. May ara man nga within 2 days. So kung within 2 days, so pwede nga mga mild na siya yung ilang reaction, no. So galain-lain man siya kada tao, but it's always advised na for them to observe whatever reactions that they have. Nagkalain-lain ang side effects sang kada brand sang COVID-19 vaccine, kag indi tanan nga nabakunahan ang palareho nga maka-eksperyensya. Kung may mabatyagan nga side effects, gilayon ipahibalo sa mga district health center.